Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuçular, biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabından sabagыбызды ulanmakçıyız. Ötken temada ıyık Kur'an-ı Kerim turalı bayandap gelip Allah Taala'nın çınığı nafsi sözünü oğuğa bolboybu деген temada toktogан elek. Mına oşol жерден kayra sözübüzdü ulanmakçıyız. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ كَانَ اللّٰهُ خَالِقًا فِي الْعَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ. Çındığında Allah Taala jaratılıştı, jaratudan murun jaratuvçu bolçu deydi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu söylemde Allah Taala'nın mutakallim sıfatı, kalam sıfatı, ekinci jактын, başkaça aytkanda oğuучуга байланышы жок, көз каранды эмес экендигин баяндагандан кийин Кудай Тааланын башка sıfattары дагы ошол экинчи жактын бар болуусуна эч бир байланышы, тиешеси жок экендигин баяндоону максат кылган. Тактап айтканда, Кудай Тааланын розик, рызкы берүүчү деген sıfatı бұл ошол махлуктар бар болуудан мурун эле ошондой сыпаты бар эле. Же болсо жаратуучу деген сыпаты жаралмышты жаратуудан мурун эле бар эле деген маанини баса белгилеп бул жерде айтып кетип жатат. Бул сөздү айтуудан максаты адамдар ойлоп калышы мүмкүн да. Мейли Кудай Тааланын калам сыпаты, мутакалим сыпаты экинчи жакка көз каранды болбосун, бул ошого гана тиешелүү экен да, ошого гана байланыштуу экен деген ойдо калыштары мүмкүн эле. Мына ошондой ойду жоюу үчүн, ошондой ойду кетирүү максатында мына ушул сөздү айтып жатат. Ошондуктан биз ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча Кудай Тааланын сыпаттары эзелки. Бұл жаралмыш жоқ кезде, рызкы бериле тургандар жоқ кезде, махлуктар жоқ кезде бардык Кудай Тааланын сыпаттары бар эле, ошол ойдон түбөлүккө калуучу сыпаттардан болуп эсептелет. Лайса камислихи шайун ва хуас-самиул басир. Аллах сыяктуу эч нерсе жок, ал угуучу жана көрүүчү дейт. Аллах Тааланын заты жана сыпаттары сыяктуу эч нерсе жок. Бул эки сүйлөм эки агымдын ишенимдерин жокко чыгарат, катага чыгарат. Биринчиси мушаббиха агымы. Бул агым Аллах Тааланын сыпаттарын махлуктардын сыпатына окшотот. Мисалга яд деген эгерде сыпат келген болсо, азыр төмөндө ал тууралуу сөз кылабыз. Яд деген сыпат келген болсо, ал махлуктар сыяктуу Кудай Таалада дагы эмнеси, яды бар, колу бар дегендей түшүнүктүү айтышат. Ал эми экинчи агым бул муаттила агымы болот. Бул мутазила агымы дейли. Бул агым Аллах Тааланын сыпаттарын жокко чыгарат. Да башка мааниде бурмалап айтышат. Бул эки агымдын ишеними ката, Аллах Таала барыбызды ушул адашуудан сактаган болсун. Бул тууралуу Кудайым буйруса төмөндө келет, ушул муташабихат сыпаттар тууралуу ошол жерде Кудайым буйруса дагы кенен баяндайбыз. فَلَمَّا كَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذ۪ي هُوَ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ. Allah Taala Musa menen süйлөшкөндө өзүнүн эзелки сыпаты болгон, өзүнүн неси менен, сөзү менен эмне кылган? Süйлөшкөн. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Муътазила агымынын ишенимини ката экендигине жооп айткан. Анткени алардын ишеними боюнча Аллах Таала мутакалим деген сыпаты жок дейт. Булардын ишеними боюнча Аллах Таала Муса алейхиссалам менен авада жараткан сөзү аркылуу сүйлөгөн дейт. Авада ошол сөздү жараткан ошол аркылуу анан сүйлөгөн дейт. Мына ушундай туура эмес акыйданы жокко чыгаруу үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи баса белгилеп дагы бир жолу айтты. Аллах Таала Муса алейхиссалам менен өзүнүн эзелки мутакаллим болгон сыпаты менен сүйлөгөн деп. Бул тууралуу жокоруда урматтуу окуучулар айтып өттүк. Ва сифатуху куллуха би хилафи сифатил махлуқин. Ya'lamullahu Teala laka ilmina ve yaqdiru laka kudretina ve yara laka ru'yetina ve yasma'u laka sam'ina ve yetekallamu laka kalamina ve nahnu netekallamu bil alati vel huruf
Vallahu Teala yetekallamu bila aletin ve la hurufin ve hurufu mahlukatun ve kelamullahi Teala gayru mahlukin. Allah Teala'nın sıfatlarının bardığı mahluklardan sıfatlarına okşaydı. Allah Teala bilet, bizden bilgenimiz siyaktı emez. Allah Teala'nın kudreti cetet, bizden kudretimizden cetkeni siyaktı emez. Allah Teala köret, bizden körüğü siyaktı emez. Allah Teala uğat, bizden uğuğu siyaktı emez. Allah Teala süyleyt, bizden süyleyü siyaktı emez. Biz müçöler cana tamgalar akıllı süyleyüz. Allah Teala müçösüz cana tamgasız süyleyt. Tamgalar caralgan, Allah Teala'nın sözü caralgan emez. Allah Teala'nın ispatlarının atalışı mahluklardan sıfatlarının atalışına okşağını menen hakikatları okşaydı. Atları okşaydı. Adam balası uğat, Allah dağın uğat. Adam balası köröt, Allah dağın köröt. Birok hakikatları ar başka bulardıkı. Ankeni Allah Teala'nın sıfatı zatı siyaktı ezelki, tübölüktü, bölüktörüge bölünbeyt, köveyi azaybayt. Alemin mahluklardan sıfatının baştalışı cana ayağı var. Köveyi azayat, bölüktörüge bölünet. Şunday özgeçölüktörü болады. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi jogorku söylemde bir kança misal keltirip çeşmeledi. Alardan en birincisi Allah Teala'nın bilüsü. Ne dedi? Bizden bilüğü siyaktı emes dedi. Ankeni Allah Teala bardık nerseni bir uçurda bilet. Ağa hiç nerse jaşıruun emez. Al bolgon nerseni de, mümkün nerseni de, mümkün emes nerseni de ağın bilet. Жақшы есіңіздер қалыңыздар. Allah Teala'nın alim degen sıfatı, bilet degen sıfatı. Lekin bardық nerseni bir uçurda bilet. Bunda emez. Bugün men törölsem meni bilse, andan keyin dagın ikinci kişi törölüp anı bilse anda emez. Allah Teala özünün ezelki alim sıfatı menen kıyamat gününe çeyim bol oturgan büt bardıq amaldardı bir uçurda bardığın bilet. Jana ошондой эле болгон нерсени да, боло элек нерсени, боло турган нерсени дагы мүмкүн эместигин бардыгын билип турат Allah Teala. Бул тууралуу улуу Allah Teala Ra'd suresinin 8. ayatında mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma taghidul arham ve ma tazdat. Allah ar bir ayaldınca urgaçının kursağındağı cana anın kançalık kemigenin cana ösköndügün dağın bilet deydi. Bul bir. İkincisi, ulu Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Sabah suresinin 3. ayatında mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. La ya'zubu anhu mithqalu zerratin fis semavati ve la fil ard ve la asgaru min zalika ve la akbaru illa fi kitabin mubin. Asmandar menen jerde kıpının salmağındaydı. Andan kiçinerek de andan çoğurak da neseler jaşıruun bolup açık kitepten sırtkalı kalbaydı. Başkaça aytkanda bardığını Kuday Teala kıpınday nerseni dagı ne kılat bilet degen. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de başka ayatta An'am suresinin 59. ayatında mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve indahu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa huwa ve ya'lamu ma fil barri vel bahri ve ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuhullah ve la habbatin fi zulumatil ardi ve la ratbi ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Kayıptın açkışları Allah'da gana. Anı Allah gana bilet. Al kurgakta jana denizlerde emne barın bilet. Al jalgız jal bıraktın tüşüsün de bilet. Jerdin karangılığında jatkan bir ürendi dagın. Jaşılı da, kurgağı da açık kitepte bar deydi. Başkaça aytkanda bardığın Kuday Teala emne bilip turat. Alemi bizden ilimimiz çektelgen, özgöre turgan, joyula turgan, oy jügürtüydün natijasında жаңыдан payda bola turgan ilim. Jana bizden ilimimiz müçeler arkalı bolot. Oşoň üçin Kuday Teala bilet, bizden bilgenimiz siyaktı o emes dep Kuday Teala misal berdi. İkinci misal, Allah Teala kudretli var. Kudretin jetüsü bizden kudretimizden jetüsü siyaktı emes dedi. Ankeni Allah Teala'nın kudreti ezelki anın çegi yok. Jana hiç kanday müçöge jana biröөнүн jardan berүүnө muhtaç emes.
Allah Taala'nın kudreti bardıq mümkün bolğon nerselerge jetet. Allah Taala Kur'an'da emne deyt bol turалы? Maida suresinin 120 ayetinde mintip aytadi. Wa huwa ala kulli şeyin qadir. Al bardıq nersege kudreti jetet deyt. Al эми биздин кудретибиз жаралган, жаңадан пайда болгон, чектелген деген кээ бир нерсеге алыбыз жетсе, кээ бирге жетпейт. Жана биздин күчүбүз кээ бир нерселерге гана Алланын күч берүүсү менен жетет. Эгерде Аллах Таала бизге күч кудурет бербей турган болсо, биздин алыбыз эч нерсеге жетпейт. Ал дагы мүчө, себеп жана жардамчылар аркылуу жетет. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде бул тууралуу мынтип айтат. Hac suresinin 73. ayetinde. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve in yaslubhumuz zubabu şey'an la yastankizuhu minhu da'ufat talibu vel matlub. Eğer çımın alardan bir nesesini alıp kaçsa, andan anı kutkarıp da kala alışbayt, ankeni kuvalagan da kovulgan da alsız deydi. Bul atalgan neselerin bari alsızlıktın, muhtaçlıktın neleri? Belgileri olur. Onun için Abu Hanife ne dedi? Allah Taala'nın kudretinin jetüsü bizdin kudretimizin jetüsü siyaktı emes. Üçüncü misal katarında keltirgen sözü Allah Taala'nın körüsü bizdin körüğü siyaktı emes dedi. Ankeni Allah Taala bardık nerseni birdenige özünün ezelki körü sıfatı menen körük. Birdenige degenim kıyamet günüge çeyin kıyamet günüge çeyin bul dünyada bola turgan beyiştikler beyişke kirip tozoktuklar tozokka kirip ketkenge çeyin nerseni bir uçurda bardığın körüp koygan. Anın körüsü vakıtka, orunga, tarapka, şartka, misalı jarıktıkka köz karandı emes. Körüden murun ağa hiç nese jaşıruun bolgon emes. Jana Allah Taala'nın körüsü müçö kuralga muhtaç emes. Ankeni müçö menen kural bul alsızlıktın belgileri olur. Al эми биздин körübüz kanday? Kuralga, şartka muhtaç, misalga aralıkka muhtaç bolot, müçöge muhtaç bolot. Jana biz kээ bir nerseni körü alabız. Jana bizdin körübüzde kümön alsızlık adaşular bolot. Oşonda ele biz Kuday Taala oşol köz berip durup körsötse oşondo gana körü alabız. Bilesizler, kээ bir ağa inelerimiz var, kээ bir aca ejeki karındaşlarımız var, közü var. Kadimkidey közü var, birok al körbeyt. Sebebi ağa Allah Taala oşol küçtü bergen emes. Kuday Taala kəyde özünün kudretini ebegeysiz ekendigin bizge körsötöt. Men seni kalasam mına uşunday kılıp jaratalam. Men saga köz bergenmin şükür kıl dep. Kıskası bizge kəyde uşunday körsötüp koyot özünün kudretini. Biz daima köz karandı ekendigibizdi sezip duruşubuz gerek. Kuday Taala'nın meylimine, Kuday Taala'nın kudretine, Kuday Taala'nın jakşılığına daim muhtaçbız da. Andan keyingi ispat Allah Taala'nın oğusu bizdin oğuu siyaktı emes dedi. Ankeni Allah Taala bardık nersenin ünün birdenige bir uçurda oğat. Birdenige bir uçurda. Kıyamet gününe çeyin kança milyardtagan adam süyley turgan bolsa oşonu bir uçurda bardığını oğup koygan. Bir nersenin ünün oğusu ekinci nersenin ünün oğusuna toskol bolboyt. Açıktı da, kupiyanı da oğat. Kala verse karangı tünde kara taştın üstünde kumuskanın jol baskanındağı çıkkan davışın da oğat deydi. Anın oğusu şartka, misalga jakın aralıkka, müçöge, kuralga muhtaç emes. Al эми biz bolsok kanday bizdiki. Bizdin oğuz kээ bir neseni oğa alabız. Alda şartka baylanıştı. Misalga jakın bolsa oğabız. Kupiya ündü uqqanыбызda түшүнүксүз bolup kalat. Eger alıstan birөө süйлöse anı oğuğa alыбыз жетпейт. Eger de katуу ün çıksa kulağыбыз tunup kalat. Jana bizdin oğuz müçöge, kuralga, jana Allah Taala'nın ukturuusuna muhtaç. Qarasаңыз Allah Taala'nın ukturuusuna köptөгөн adamlarda kulak var. Birok Kuday Taala ukturgan emes al ugalbayt. Görüңүздөр, muhtaç. Jana birөөдүн үнүн угуубуз экинчинин үнүн угуубузга тоскоол болот. Ушул жерде отуруп алып, эгерде 20 киши отурган болсок, мен бириңиздер менен маектеше турган болсом, экинчиңер тиякта сүйлөсөңөр мен аны угууга угалбай калам, жакшы түшүнбөй калам даже.
Ошондой эле кээде туура эмес угуп алуубуз дагы мүмкүн. Андан кийинки сыпат Аллах Тааланын мутакаллим сүйлөөсү биздин сүйлөөбүз сыяктуу эмес. Анткени жогоруда айтканыбыздай Аллах Таала өзүнүн эзелки сүйлөө сыпаты менен куралсыз, мүчөсүз, үнсүз, тамгасыз бир убакытта бардыгын сүйлөгөн, бир убакытта бардыгын сүйлөгөн. Убакыты сааты келгенде анан биз макулуктар аны эмне кылат? Кур'ан аркылуу угуп атат. Мисалы, Кур'анда биз ошо Аллах Тааланын нафси сөзүнүн маанисине далалат кылган тамгаларды эмне кылып жатабыз азыр? Угуп жатабыз, окуп жатабыз. Бул тууралуу жогоруда айтылып өттү. Ал эми биз курал тамга мүчө менен жана Аллах Тааланын неси менен сүйлөйбүз? Сүйлөтүүсү менен гана сүйлөй алабыз. Эгерде Аллах Таала сүйлөөчү тил берип туруп сүйлөтпөсө биз сүйлөй албай калабыз. Канча да гана агайынилерибиз бар, арабызда жашап атат сүйлөй албаган. Wa huwa shay'un la kal ashya'i wa ma'na ash-shay'i ithbatuhu bila jismin wala jawharin wala aradin. Allah Taala Allah Taala bar. Болгону башка нерселердин барлыгы сыяктуу эмес. Бул жерде шай деп жатат, нерсе деп жатат. Нерсе дегендин мааниси азыр нерсе деп айтып жатпайбы, шай деп. Бирок шай дегендин мааниси өзү бар деген сөз. Биз ошон үчүн бар деп айтабыз. Бар деп котордук. Ошо бар дегендин мааниси ошо Кудай Тааланын барлыгын денесиз, өзөксүз, арассыз бекитүү дейт барлыгыны. Мындайча айтканда Кудай Таала бар, бирок ал дене эмес. Ал эмне эмес, өзөк эмес. Ал араз эмес. Азыр төмөндө буларды айта кетебиз. Шай деген сөз менен Аллах Тааланы сыпаттап болобу же болбойбу? Шай деген сөз менен Кудай Тааланы сыпаттап болобу же болбойбу? Бул маселеде эки көз караш бар, эки пикир бар. Биринчи Джахм бин Сафван жана кээ бир философтардын көз карашы боюнча шай деген сөз менен Аллах Тааланы сыпаттап болбойт дейт. Анткени эгер Аллах Тааланы жана башка нерсени шай деп айтылса, экөө окшош болуп калат. Аллах Таалада окшошу жок дейт. Хоп. Экинчиси Ахли Суннат вал Жамааттын көз карашы боюнча Аллах Тааланы шай деп сыпаттап болот. Аллах Тааланы шай деп сыпаттап болгондугуна Кур'ан жана акылга тиешелүү далил келтире кетели. Мисалыга, ыйык Кур'ан-ы Каримде улуу Аллах Таала Шуро сүрөсүнүн 11-аятына мынтип айтат. Аузу биллахи минеш-шейтонир-раджим. Лайса камислихи шейун. Аллах сыяктуу эч нерсе жок дейт. Бул аятка назар салсак, эгер Аллах Таала шай болбогондо, бар болбогондо, өзүнөн башка нерселерди шай экендиктерин шай деген сөз менен нафи кылмак эмес, таңмак эмес. Аллах Таала дагы бар, башка нерселер дагы бар. Ошон үчүн мен дагы бармын, алар дагы бар деп өзү барлык сыпат менен сыпаттап, бирок менин барлыгым алардын барлыгы сыяктуу эмес деп алардын барлыгын өзүнөн окшоштукту кайтарып жатат. Бул бир. Экинчиси, улуу Аллах Таала Ан'ам сүрөсүнүн 19-аятында айтат. Аузу биллахи минеш-шейтонир-раджим. Кул айю шейин акбару шахадатан. Кулиллаху шахидун байни ва байнакум. О Мухаммад, сен айткын дейт. Кайсыл нерсе күбө болууда улуураак дейт. Эң улуу күбө эмне дегенде кайра пайгамбарга буйрат. О Мухаммад, айткын, силер менен менин ортомдо Аллах күбө деп. Бул тууралуу тафсир Насафи, тафсир Розиледе ачып карасаңыздар болот. Бул аятта Аллах Таала өзүнү шай деп сыпаттаган. Карасаңыз, кул айю шайин акбару шахадатан. Кайсыл нерсе эң улуу күбөлүккө өтүүчүсү Аллах деген. Ошол бар нерселердин эң улуу күбө Аллах деген. Башка аятта Касас сүрөсүнүн 88-аятында куллу шайин халикун илля важха. Алладан башка бардык нерсе жок болуучу деген. Ошол жерде мустасна минхуга кирет. Мустасна минху дагы грамматика эрежеси бар да. Бул аяттагы мустасна бөтөндөлгөн сөз, тактап айтканда Алла деген сөз мустасна минхуга андан бөтөлгөн сөзгө башкача айтканда бардык нерселер деген сөздүн астына кирет. Андыктан Аллах Тааланын шай экендиги не болот? Важип болот. Кудай Таала дагы бар,
Başka nerselerden dağın var. Bardıq Kuday Teala'dan başka bar nerseler ne olur? Жоқ болады. Kuday Teala tübölükö kalat degen söz. Ekinci akılga teşelü dalil keltsek, şay dep Arap dilinde bir şay degen söz bu barlığı taktalgan nerseni aytat. Başkaca aytkanda şay menen bar degen söz ökö sinonim. Ökö sinonim. Eki başka yazılıp bir manini tuyuntat. Antkeni жоқ nerseni şay dep bolboyt. Buga dalil жоқ nerseni şay dep neken bolboyt. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Oşonda Allah Teala aytты. Buluşunday egen üçün bul ötö jеңил. Antkeni sen eç nerse emes ekeningde seni jaratkanmın dedi. Maryam Suresi'nin 9. ayatında keledi. Mına uşul ayat jaratуудан murun şay dep atalbagandıkka dalil bolot. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ. Çındığında men senden murun seni jarattım. وَلَمْ تَكُ şay. Sen жоқ nerseydin. Oşon жоқ nerseni şay dep bolboyt. Kaysıl nerse bar bolsa oşol nerseni şay dep atalat. Oşon üçün şay menen mavjud yani bar degen söz ökö neken bir manide. Alemi Cahm bin Safvan menen kebir janağı filosoflardan dalilleri ne bizdin alımdarыбыз tömөнкүчө жооп беришкен. Алар айтып атпады жана жокоруда. Эгерде биз шай десек, башка нерседен шай, анан өкөө не болуп калат? Окшош болуп калат. Кудай Таалада окшошу жок дейт. Кайра айтабыз, жана жокоруда айттык. Аттардын окшош болгондугунан аталгандардын, башкача айтканда заттардын окшош болуу милдет болбойт. Анткени окшоштук заттардын окшошуусунда болот, аттардын эмес. Кээ-бир адамдар бар, мисалга, аттары не? Birдей. Bunun adı Muhammed, tiginin adı Muhammed, bunun adı İsmail, tigisinin adı İsmail. Birok körünüşleri ne olup jatat? Ar başka biri uzun, biri kıska, biri ak, biri kara degende ar başka. Onun için meçitler misalga, meçitlerge ar türlü at koyuyoruz. Misalı, ошол жерде бирөө чоң мечит, бирөө кичине мечит дегенде кыскасы аттын окшош болуусу менен заттын окшош болуусу келип не болбойт экен? Чыкпайт. Ар кимиси ар башка болот. Ошондой эле бұл айтылған сөзді Мутазила ағымының төменгі ишениміне дагы жооп айтылған, ишара кылган, жооп айтууга. Мутазила ағымы жоқ нерсени да шай деп айтышат. Жоқ нерсени шай деп айтышат. Бирок биз не дейткенбиз? Жоқ нерсени шай деп айтпайбыз. Аллах Таала бар дедик. Шай деп болот дедик. Бирок болгону анын барлыгы эмне эмес дедик? Жисим эмес. Себеби жисим деп, дене деп. Eki jana andan köp neseden çoğultulgan nerseni aytat. Cisim demem neken dene dep, eki jana andan köp nerseden kuralgan nerseni cisim dep atalar. Buna bizde cisim deyit. Sebebi bizde kollar var, butlar var, köz var, baş var, et var, teri var, neme, söğük var degende biz kuralganbız. Ar bir cisim bölüktörge ne olur? Bölünöt. Yani adam balasına aytadı müçöge bölüp turgan bir kança müçöge bölünüp ketedi. Ar bir bölüktörge bölüngen nerse жаңыдан пайда болот. Ar bir жаңыдан пайда болгон нерсе пайда аны жаңыдан пайда кылуучуга не болот? Муктаж болот. Муктаж нерсе Кудай боло албайт. Жана жисим bir орунда жайгашат. Орунга жайгашуу бул муктаждыктын жана жаңыдан пайда болгондуктун белгиси болот. Аллах Таала болсо эзелки муктаж эмес, барлыгы өзүнүн, башкача айтканда эч нерсеге көз каранды эмес зат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул айткан сөзүндө мужассима агымына жооп бар. Абу Ханифанын ушул сөзүндө. Анткени алар Аллах Тааланы жисим деп ишенишет. Аллах Таала алардын сөзүдөн эмне? Аруу. Al turalı temende dağın Kudayı Mürsa keledi. Bu mucassime ağımının işenimi turalı. Allah Teala cavhar emez. Özök emez. Cavhar dep bölüktörge bölünbey turgan bir bölükte aytat. Andan cisimler kuralat. Jana cavhar arazlardan ordu olat. Mesela alma desek, almanın jıtı egerde araz dey turgan bolsok, je damı araz dey turgan bolsok, ona şu alma özü, şu anın nesi olup kalat? Ordu olup kalat. Al bir tarafta gana bolat. Kaysıl nerse
аталгандай болсо, ал жаңадан пайда болгон болот да, не болот? Муктаж болуп калат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул айткан сөзүндө насронилер менен карромия агымына не кылган? Жооп айткан. Бул экөө Аллах Таалага Жауһар деген атты колдонушат. Ошондой эле караңыздар эми. Аллах Таала араз эмес дедик. Аллах Таала араз эмес. Араз деп калуусу мүмкүн эмес болгон нерсени айтат. Бакоосу, калуусу мүмкүн эмес болгон нерсени эмне экен? Араз деп коет. Ал эми араздын барлыгы орунду талап кылат деп, же болсо барлыгы башка нерсеге көз каранды деп аныктама берүү туура эмес. Анткени мындай аныктама берүү бул араздын сыпатынын аныктамасы болот. Сыпатынын. Бул аныктама Муътазила агымынын аныктамасы. Негизги араз деп эмне десе, мада юмкину бакооху, калуусу мүмкүн эмес болгон нерсени айтат экен. Аллах Тааланын олия кулдарынын бири мынтип айткан экен да. Аллах Таала сенин оюңа келген нерседен эмне? Башка нерсе деп. Имам Рази рахматуллахи алейхи мынтип айткан сөзү бар. Муджассима агымы. Аллах Тааланын денеси бар дегендер. Эч качан Кудайга сыйынган эмес дейт. Анткени алар ойлоруна, кыялдарына келген сүрөткө сыйынышат. Аллах Таала андайдан аруу дейт. Урматтуу окуучулар, ушул кыскача мөөнөттө биз менен Аллах Тааланын сыпаттарынын ортосундагы айырмачылыктарды, өзгөчөлүктөрдү айтып өттүк. Кудай Таалам бизди жанагы муджассима агымы сыяктуу, карромия агымы сыяктуу, насронилер сыяктуу туура эмес ишенимдерден сактаган болсун. Кудай Тааланы дайыма аруулап, Кудай Тааланы улуулап, Кудай Тааланын кулчулугуну толук аткарып, Кудай Таала талап кылгандай аракет кылып аткарып бул дүйнөдөн өтүп кетүүгө Кудай мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.